Hello everyone, ngasi 14 November Children's Day ni aduna ko school ki Children's Day pangthok se aduma tokram pangthok ke habdo yengminasi खितंग थोड़े थोड़ा आगाम से तो पास तो मिलेगा तो भी नहीं बता थोड़ा सर अगर चलो भाई चला देने की तो लगता है थोड़ा कर रहे की टॉपिक मैंने ये कहा था से जूनियर केसी फोर्थ जूनियर केसी थीम इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर ape pangang sing habdi junior KG ka senior KG ke di parents ka loina na adum yekmina hale habari atradi parents na pari toina te ko ngai di manakta dun chana biraga smaitos mai hensi habdu gi guide ipad pian duga topa classing na tom de yehan jabane Siddha angang singgi prize laijare student of the year ki prize ne topa painting competition annual rank holder adagi poem recitation akwenda function tawjagibdo adugi well behaved students singgi adagi good attendance school changhai na ka bangang singko adagi te topa sing prize lungna ko mayam su prize thamjai atpa ngai ti school wang da ausai da competition ma yaujara ko lâu anh liền thu đi tân thẻ năm mà xịt cái nói đầu này à qua được kỳ đấy chinh được kiểu tao có phải lấy cho mình tao क्या लोग तो लोग सारे thì chia với thằng cái đó như này đấy
ला ला lagi bapak kalian tuh. Alhamdulillah bapak kalian tuh. Bapak kalian. Không là tay cái thùng này cái gì nữa? Ready. Cứ hai đứa con đâu. Lord of the Apa the first Karisma first target Junior KG a beautiful flower Junior KG in stars respected teacher Apa the Karisma Ayo pergi tapi sudah Junior KG di kelas sini wena agang ahu paket pada agang apa dia mak sensor thama mare first karisma betul aja kan karisma itu mana ada asal dari sini mak ini nampak saya harus macam tak tentang bisnis orang untuk second prize holder now ये तो वाला सीजन मेरा तो ये सीजन màn này mày mang đi sẽ là mấy cái giải đó mình phải ninh kiếm tâm để mày cái giải karisma apa ini karisma membuat rumah yang bersenang hati pada hari ini senior KG first berbahagia dengan berada di dalam itu Lindsay Ayo nak lagi pasang dulu lagi pasang dulu lagi Maka sana Jalina Maka Zalilia Motobo Mari kita langsung jalan musim Hai mana orang kesana senior KG kita ini Yang kali layak betul betul. Mati layak sudah good habit bad habit pasal ini kau. Orang good habit adalah dia lakukan bad habit pada bahari nabi apa hari nabi orang maka ini aduh third position dalam bina orang pergi layak sesuatu yang berkata mati sudah third target Bagus lah yang bermasa. Yang berbicara
फसे मां किसना फर्स्ट है तो मां की पियर्सन विकेट लगी ये पहले को पियर्सन का पियर्सन की लाइन से आगे पियर्सन बाकी तीन ओवर से लाइन से इसी को ये टोटल में हार गई इसी फरक करेगा बाबा बोले अब सेकंड आवा ओपन पे थिंकिंग आया है सारा बार बसना सेकंड आवा में अब थर्ड आवा ये बहुत तो याद है विकेट वाले का ये सुने मां की सुनचो थैंक यू सर बाबा जी ला सबको तक में आता उठो बाबा लिखे गए नंबर 8 वन पीस बाबा सेट पर दो नंबर पाली बाबा थोड़ी सुना कीजिए अब अबदी राजधानी कीजिए सेट पर पंच करो यार फसे यार थोड़ा और रुक जाइए Right. Bahkan betul, betul kali. Serasa jadi senarai. Bahkan betul. Hai memang dari sini pulang berarti. Lah si apa dah betul betul sih. Ya kalau orang ni future vision for earth. Dah kita harus betul. Ya kan, ini juga लाया बड़ी नारियल से मतलब क्या बना लेता जवाब भी लाया सीधे बड़ी इंतजार पे बात से बात में वार पीस में हो चुके लोग बस अगर इतिहास टाइम या थोड़ा और देर से और टीम प्राइस में कुछ नहीं अगला Maya aja. Nasi padang kita, kelas PZ kita ingin apa? Hal bapa orang besar hal sakit hal tarik. Thank you guys. आप अपना प्रश्न फ्रांसिस्तान में हिस्सा करें मतलब लेक्चर के नंबर अगर मतलब का आगे बढ़ के नंबर हाय बाबा हम बच्चा मिठाई राखी की रेस का मतलब बताता है ये तो बता सकते हो किधर करूँगा शासन पे तो गया Thank you, guys. Sudah lapis baru dancing, sabusing, penuh tadi bocor, cara orang macam cara sih.